Oh, hallelujah. Siyawubonga siya akubo. Siyawubonga Nkosi Jesu. Hallelujah. 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 Oh, ngiyambonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu kuyavuka ukuthi ngimbonge egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Ngimbonga bazalwane ngokuthi aguqula isimo sengqondo yethu. uJesu Kristu inkosi, singabantwana bakhe. Ngimbonga uNkulunkulu ngokuthi ngibe nempilo ezimbili. uJesu Kristu inkosi, ngibe nempilo la ngisho khona ukuthi la benginje nala benginje. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyambonga kakhulu inkosi yethu uJesu ukuthi nginempilo la engisho khona ukuthi benginje kade uJesu engakafiki eyinkosi. Ngibe nempilo la ngithi khona benginje inkosi uJesu sifikile. Ngingasho ngezindebe nje kodwa ngisho unembeza wami ufakaza noma ingaphakathi lami lisho lithi impela kunjalo. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Lezo zime kanjalo bazalwane zisiza even empilweni nje enze kusuku nosuku. Kuma arguments esibhekana nawo kubatwana bakaNkulunkulu, abanye abangakasizakali kahle noma abanye esibashile njengomadesho emabandleni esiphuma kuona. uJesu Kristu inkosi bazalwane, uthola ukuthi umzalwane uzoza kuwena ngendaba yebhruke nje for example. uJesu Kristu inkosi ebe nomzalwane owenze njalo, wangisendela ilokhuzana, wangisendela ivideo umuntu othile ekhuluma ngebhluku esupporta ukuthi abantu besifazane kumele begqoke ibhluku. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Maye ngisendela usho ngokuhlakanipha kwakhe lo bhuti lona, usho izwi lapha eDuteronomy 22:5 othi owesifazane angagqoki okwesilisa nowesilisa angagqoki okwesifazane. Ingqondo yakhe inokuhlakanipha kwasemhlabeni, indlela akhuluma ngayo. Uthi uma ngabe ukuthi ikhuluma ngamabhluku lawa besifazane kukuma lokhuzana kuyitoro nabantu besisa phela bawathathe bewagqoke. Usho bazalwane ngengqondo yakhe. uJesu Kristu inkosi. Manje umzalwane lo maye ngisendela useyabuza, ngibonge nje ngingakayivuli ngithi ngiyabonga sisi ngingayivuli kwakusebusuku ngilale. Ekseni mangithi usephinde wasendela imessage esikwenziwa njani ke makunje. So sengena le argument yakayifuna ukuthi ufuna ukuzwa mina ukuthi ngizothini. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Kodwa inkosi iyangisiza nje ngamane ngabuka impilo yami. Ngathi okay, njengamanje umzalwane lo noma lo muntu lo angisendela yena ukhuluma ngevesi mase analyze ngengqondo yakhe nangokuhlakanipha kwakhe nangokufuna ama likes amaningi TikTok noma ama comment azomsupport ukuthi vele indaba bengawagqoka yonke leyo nto ukuthi kube ngamane bazalwane ngabuka impilo yami, ngigqoka ibhluke nempilo yami ngingasagqoki ibhluke. uJesu Kristu inkosi bazalwane. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuthi usuku nosuku usemsebenzini ngempilo zethu, and ekubani semsebenzini kwenza into esikwaziyo ukuthi siphendulele ngayo ezimweni zonke. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngase ngimtshela umzalwane ngezwe futhi ukuthi inkosi iyangisiza. uJesu Kristu inkosi ngizomtshela ngami, akakwazi ukuthi hayi bo ungasho kanjalo ngoba phela ngizomtshela ngami. Ngamtshela ngathi sisi noma bazalwane ngeke ngisakubeka njengoba kunjalo ngenxa yesikhathi, kodwa nje kwaba ene bayinde ezifike ku20 minutes ngenxa ukuthi ngangifuna nje ukuthi ngimchazele nje ngempilo yami. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngoba kufana nani bazalwane, kufana nomzalwane mhlambe noma umzalwane ongakholwa inkosi uJesu noma ezokulwisa ngokuthi hayi inkosi yena ayikho kwasho kacima kwaBhayibheli. Uma umhleke ubone uJesu enza umsebenzi empilweni yakho, uthi iBhayibheli usuyathatha usubeka eceleni, usuthatha ubufakazi ukuthi mina ngibonile uJesu ngisemkhosini evala ingala, mina ngibonile uJesu ngilambile ngiphukudla, mina ngibonile inkosi uJesu ngiyenzela ukuthi nokuthi usuyamfakazela ngento eyenzeke kuwena ngenxa yamandla kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu
nje iyathobeka kakhulu impilo yami. Ngibese ngimtshela lo mzalwane bazalwane ngokuthi nje lapha ngamtshela ngathi kade ngigqoke ibhlukwe bengine pride. Mase ngiligqokile bengizwa kahle ukuthi sengigqoke ibhlukwe. Bengiligqoka even sengikhulile nje ngigqoke ibhlukwe mase istep beshintsha ngoba bengizwa ukuthi hayike ngibambekile manje sengigqoke ibhlukwe. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Futhi noma sekunjalo indlela engishelwa ngayo mangigqoke ibhlukwe bengafani namanje ngoba sengikholwa sengihlonipheka. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngaze ngamtshela ngisho neside leli ke elimbi impela abazalwane nabasindisiwe abalifihlayo uthola ukuthi uyathula iside lasebusuku ukuthi ebusuku ubuthola ukuthi uzolalwa imimoya ngenxa yokuthi vele abafana kade behalela imini yonke ngenxa yokuthi umzimba wakho wonke uvezile awuhloniphekile. Ebusuku uthola uzophuphulele nabantu ulele nabantu uzuphathe kabi even sewusindisiwe mawugqoka into ezikubambayo uthi kwenze njani uvuka uphatheke kabi ikhalezo singakalazi ukuthi kanti kufanele ube deep ukhuluma ukuthi kwenze ukuthi nokuthi inkosi izikuhlanze. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngamtshela bazalwane ngayo yonke leyo nto. Ngamtshela ngayo yonke bazalwane leyo nto ukuthi umzalwane kumele abe ngcwele emini abe ngcwele nasebusuku. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngamtshela ngami bazalwane. Ngamtshela ngami ukuthi ngiyazi manje ukuthi njengamanje ngoba sengigqoka sengihlonipheka sengigqoka ngokuzifihla ayakwenzeki lokho ngenxa yokuthi emini akukho umuntu lokho ebukana nami engikhanuka ngoba lisizwe osebukile wafisa usenzile. uJesu Kristu inkosi bazalwane lithizwe futhi maye kuloyo isikhubekise ezivele ngaye. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngakho ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngiyamdumisa ngendlela ejulile nangendlela emangalisayo ngokwenza umsebenzi empilweni zethu usuku nosuku. Ngize ngamtshela bazalwane ngomunye ngisahlala eMaritzburg ngisedrobheni nje ngangiphume eUnisa ngehla mangithi hawu ngase ngeneleke ekhaya lezo mangithi nangu abantu laba abadrivela inqola abahlala emgaqweni phambi kwakhe khona intombazane egqoke itight itight nje yodwa igqoke itight ihamba phambi kwakhe soma ihambe yanyakaza. Lo muntu lo wayedriver la waye ukudrivela lo mama itrolley wambuka lo sisi lo wahamba wambuka ngathi awunayi lento ehlalishiwe ubaba ukuthi uma umuntu nje mayakubuka wafisa usenzile lona kusezu ingqondo yakhe ayisekho kwala emgaqweni. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngakho bazalwane bengenza njani lapho bengimtshela ngempilo yami engiyiphilayo ukumsiza bazalwane kuleli izwi leli ekade lo mzalwane lo elikhuluma ngendlela yokuthi ufuna abantu bemthande ufuna ukuthi kube inkulumo ezozwakala kahle nezoba mnandi enhlizweni zabantu besifazane. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nayizolo nje inhliziyo yami ke yaba nokumbuka inkosi uJesu ngiyibuka kuyisiza impilo yami usuku nosuku. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngibuka ukuthi ngabe ngilaphi ukwethi ikhalezo zange lifike. uJesu Kristu inkosi ngabe ngilaphi njengoba abazalwana debesho umuntu beleyo mzalwane onjalo umzalwane okhonzayo kodwa angayinaki impungusho ezincane eziqeda isivini. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngoba impungusho ezincane kubalekile bazalwane ukuthi sizibheke eziqeda isivini ngoba ngisho lokho ngikusho kusuka ngaphakathi akhona ukuthi mhlawumbe ngisho ngoba ngisho nje kodwa kusuka ngaphakathi noma ngimfakazela umzalwane bekusuka kimi ngaphakathi ngazi ukuthi ngikhuluma ngento eyiqiniso esuka kimi ngaphakathi. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ngevangeli esinikezwe lona elenza ubheke nazi impungusho ezincane kusuke ngaphakathi kulunge ngaphakathi kuqala mase kuyimakuphumela ngaphandle. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Kwama kulunga ngaphandle ngaphakathi kungalungile jwayele futhi ukuba nenkinga. uJesu Kristu inkosi bazalwane jwayele ukuba inkinga ngathi ngaphakathi kuqala mase ke sekuyaphuma ke sekuphuphumela ngaphandle. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngakho ngiyambonga kakhulu ngize izolo ngajula nje kwakuningi ukuthi kwesinye isikhathi yonke into esiyenzayo bazalwane uthola ukuthi sekuyiyona ndlela yokuzibongela uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi konke esikwenzayo ekuthandazeni konkonzo nje oyiphiwe uNkulunkulu uthola ukuthi iyona osuyinikela ukuthi inkosi angikwazi okunganele ukuthi ngikubonge. uJesu Kristu inkosi bazalwane angikwazi okunganele ukuthi ngikubonge because akasenzele khona namazwi nje ngiyawasho kodwa kahle akunele kwakasenzele khona empilweni zethu. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Siyabonga kakhulu uJesu.